Osaka. Za mbola manaka ni sa kinda bag sa taltu mai kinendo na mbong ni kakambara kina mo liw talanoa na season 2 na keni kerua ni waswasi sa keni kerua ni episode. Isa chusaka na ngono turanga na timabana na so ni buno mo liw chusaka na liw ni non tu buse tu lo turanga lo mo to korsau. Kapakasa kina na bi toka tamu sa kani ene kena bi luta kena bi del ni abu ene bi bu bale so lo mo to korsau sa ba mbulu sa katigani na mo liw talanoa ene dutal na mbongi yang darongi talanoa enam bongi binaka nikua. O kila ni sambala usar tiku na ngauna, bala tiku na wawa, mena ngauna kambura kini na mateni wasi ni moli bu talanoa, kasanga mikene ke ruat talongo. Bala talanga na buku ni wasoso baka ngoni buli, kapaka kina na buku kena garabi tiku na itabi, mebaka ni moli mide team, endo tiku ni songo ka vingarabi tiku, ni kena sanga imebaka tete ni tuku. Mai na korgo bikata na tuyo na bi korni takadaka. Viti kapaka kina ene biasai bura-bura na songo talangango e bagila matay ko ti ko nga karawa ni kito kakambore ko lang nga ndu tu kina ni tu yau mer ni kito so kini to leseni ni kakambore kia saba kan bulu tikai no rede ni lew sara sama tiku mena bung ni kuwa sara ba kan bulu tiku saba kan bulu tikai ni na muli talano biketa na sa sara tiku mena koro rede ni sama tiku mai sala loma mena koro kapaka kina kaso talanga sara tiku mai ena mule bu Seventh Day Adventist Church page mebaka ni kakamura kena mbungni kuwa mebaka tamba gin dua sari tiko nga ena buni kena bagi titi kuna itu kutu batana soli kartu nana makitumi kina na lewa na esposo tiau na lewe ni songo lotu ni kabitu ni lesu baka romai ena lomo tu korsau yo ena mbungni kono ndu bulangi sa tiku talangango klan ni lutu sarti ko na biau liba ena jalana mai raiwanga karena rai so baka nanga na tata buku buku na bital noa ya na bungu ni kwenda baka bibinaka ni tiku tiki kenda na turanga na iliu ni matam bos ni lotu ni kabitu e suba kartu baka baka rautiko ena soli karena baka tiko ni katulu songa bulu ni bulu ko tune na soli ongo e bebuki tiko ni kena sanga ime na tarai na katale endo na yau ni lotu ni kabitu o ya na wolo we reso era rusugu mai e na lomu lotu ka bitu mena koro mbakan de klatiko e ruoti na lotu e na lomu to koro sabe na ngongo e sa tolu sartiko na lotu wesele ke na lotu ni ka bitu iyo e na bugni kuwa e na no to tatanda na le lotu ni ka bitu to bina kata mo to tarada ke na no to wolo kan do to ka bitu kibnga ke na no to bal ni lotu iyo ngotalanga ndo na project etiko e na lomu ni mo lebu development program klan nir tu sana kila or tu rei tal tunga na muli development committee kartu yan rabat tal tunga na project kongo yanda baka bini binaka ni rawan nir tu tara na project go na le nutin ka bitu kartu sana binaka ta mortu tara no na tu ban tana bugni ko anda na rawi tala no tunga yani ena bugni sa sangongo se na budi baka dava na rawa baka dava mortu rawata na no tu na bunu budi kena bunu warto na no mortu na kutu mekin no tu yau kena son baka na bisurita na bugni ko bikata na ngoni muli bu lutu ni kabitu se bikata na ndoni bito koni enda na bia dondo linga beka ena bugni koni kena bogi mandana ronga talo kina mandana baka mbulu sara mandani wono ndo bulangi au klani sa tiku talang ngona mon libu libu na mun screen ni sare de ko tiku mai aratu sefna ya korbo na turanga na chemeni ni komiti ni lotu ni kabitu e suba sabina ka klani menta bikila imanda bebka ngana kendi baka raw o sana susar na ngonongo po na turanga na nonto bulangi ena bugni ko mena ba mo talte ko nga vala la kabi kenda baka so enda na senga ni tori ko raw o klabi kenda na sar tiku mandara ida nimba baka e lutu tiku na signal yena bugni ko ena ngaw na ngana sem mai kina ena raw ni ndana ngai verongodi ndomu tikani bikenda na tiku mai na via sai viti via sai buru-bura baka mbula mata mai na live comment already ni lebu sara baka mbula tiku mai ni laisa mai nandi mbula benaka ni laisa inoki bumbereta mbula benaka amina simbambitu mbula benaka mastambambitu sala teno lom mena koro sa baka mbula tatu ngai na muli midite mina muli bena bingara mena koro plan den den tuko ngauna eseng de bero ngodin tomo en boleta na woso so baka kata kena so baka buli isa baka benaka ni randa me sama tale ena bugni ko sa tiku talo kono dubulangi denan to maka mitana vi kila imanda enam bongi benaka ni ko
na wale besar san au sabo kambula chukani ki iveke munu wasasi ama chukuma nei pata ni venga rabiai ike munu na chukai biti lebu sombe kai sama chukuma na ve anu ipono lebu wakakina veke munu na sama chukuma ipalangi New Zealand, Australia, Amerika, England, au sabo kambula chukani veke munu na kai bibi na kanikua Reda ni senga chukuni ronrobi na kachukwa salani bi talano ambale tangani en bale ta chumbe kan raki na lutu chumbe ka sobi talno kiri chuka kina no muni bi sochi kau tawra chuki na nango na bina kai na bukun rato wa komiti ni kena ngandre bi me tarai da kita la tu hol ni lutu mena kor o sabo kambula chuka ni bi kumu na kabini kuwa sabasa kina ni sabi na kabale bikanda na sar tigo na buni ko anda ko binakaninda me ni ndone akai pa ko ngora nda me birmo dindo mukina me dam me ya rongo da na itubu tube so era to tubu kina na lewe ni lotu ni ko bitu ni leso romai o klavi kana ni tigo na koron da klavi naka ni rochu ngano to lotu karda karuka to kai manda au sanga mada ni kila se toro rawa se o debe ra na lotu rua na wesle se kabitu era ata o ma to manda ena lo to korsau yo ena ngono sa tu talanga na lotu angiringiri se na lotu AOG kanda ba bina kan ni sale buti ko na rarama iti ko lumani I no to korsau karawa ni buke ikenda mena dingi takati ko na sala dava menda nanga dingi menda na mureki na ngon turango Jisu Kristo ena bogni ko na bogni nanda birrongo dindo mo kerto na lutu ni kabitu ni lesu ko roma ikeni tuba erto sa na buna buri tiko maikina turanga chairman ratu sefna korbo menangau na dhaban do sa tiko una no maikina mesa tarai talemanda na olo ni koro ka kende kelake tiko ni kama ya koto toka se ndondo toka ngango mena dangi lamba se na dangi tatamba ko ka tarai witi ka tarai mole busala ngame ke buna eno ko buna palabu ena bagur non dulu cinkaon na ona tambe ka sa kendo no mikin na komiti mesa na kena ngono ko mesa tarai tak tali kiden done yau ni lotu ongo na wale besar san to baka nana no binaka embasi kamai bir to na leo ni lutu ni kabitu rato chuko boli suba rato sarai da na kena sal ki I wakadada ni na hol ni lotu ni kabitu ni lesu ko romai wa chuka mena kor kau baka bin ka vei rato ni rani unge na unge china lon rato merau ni tarai da kita la hol ni lotu mena kor me baka ni kemuni na borong chuma na hol ni lotu mena kor alutu na dangi lamba ko winston na rondo chini kor ya baka bin ka ni sa sarambole irna leo ni lotu ni kabitu ratungo isuba merani bukan turital mandana hol do yeu ni lut yo sama ni kema minta bikin leo vida ni matai ni wa memi imbose abo eduri mai na ina hol ni van lutu mai rewang sambudi ni mai kina na kena nanu metrai da kala hol veki muni na borong cuma na sota talanga mai rewang ka kito sa tekebu soli talanga kin obo bin na kvir na yalo bakandu nga dondolinga na solia na nakinaki sena kena budi ni military tala hol ni lotu menako san na ngono mantanga ye uronga ni ona tala nonga na bukan ni soli kamana keto wa soli na matain soli na bula ko April okela ni wochi chunga solia sa tako so amati ko na COVID-19 ka sama indrendre kina memisota ta o sana ya to ma dena ba en bonu ke memsa solira na memis mata sota ya ke memsa solira chu kina ruo ba kada na undur san me ado mai angonai
boleh pesan. Toko bagot. Pina boleh betul dengan chairman. No klabi kata na sar cuma isa na rainin dan bulan ngodi tigo ni tugu tugu ya. Sombe kana numu ni sanga mitayo bungango na sasanga ngo. O kan sa darongo tiga ni sa pertu na po na buti tigo mai en lo muni bidan ambag sawoti. Mertu buke na koro matai en kena sanga mitarai da kina ya uni korongo. Baka mimbiti ko ni tigo na lo muni mbani lotu. Kasartu na numu na len lotu ni kabitu mortu na bebuke. En nortu tarada ke nando to yau ni lotongo iyo o klabi kana na sasar tiko inda do rongo tiko inda do ragi tiko na molle bu development plan ko kata do soli tiko kina na lew ni koro molle bu ene vem baki to do sar ena bag sawo te do soli kini la bule be roson bul ko no do lo bagada o klani to na hab men shlani sarto ge bako to men to dau e roson bul tala no ndul en amba yongo ne labo kede me mai vebuke ene kena sanga me baki labotaki o so tiau na be project so e tiko en lo mani mo lebu development plan yongo na holo se na holo ni ko bitu e tiko en strategic focus area 1 ni mo lebu development plan e tiko kira na kena na wilika na mo lebu development plan na matai ni ngangandre ni committee ni koro sa kone kena vanga taki bakabinaka non rambula bakayalo o kenda tambu sakaya ni nangon ni muli bana bunwa da bani ditukin endone kena project itu kira na wol ni kor ka sartu na numa na le ni lotu ni kabitu merto na bebuke merto na taran na yau ni korongo karto na baku waso komun la butiki na endona ngauna leka mayongo na no mundo itu butuba toranga chairman se mundo na soko mundo bakadaba na no mundo yau se vida na ilebu ni labo ndo numa mendon na songona mena rawa ni sendo waso komuna mera ni ndo rawa tekina na mera ni ndura tekina olwe mera ni ngai tawan itali eviden baka namdo estimate se dapat baka namdo tubu namdo matai na kena kauna bika kedo ya Na boleh besar san. Kaya santan pena komiti, santing kita kena komiti, santan petalangan na komiti, sarto be basa kita langan na komiti yang nabuko ni suli. Pagkata dasar san kitua bitalano na komiti na lo mani bitanangaw na saochi basi kamaikina na wakatutu ni soli sanawasirro chuku nga soli dua beke munu atu mai palangi New Zealand Australia se vena sai palangi kutukina doi wasa-wasi ni soli o munu mai palangi kan doi wasa-wasi ni soli o mai chuku ibiti kita mani bitang no kina berarti kita usah tahu rarau cukup na wakadada ni sau ni hall na quotation kwa saya mai begitu rosa bul katul nondul kita usah mani tubu na leoni komiti me kita usah nata kita tigine tol so bul nondul kita usah mani ndo batana leoni komiti me sana wasirwa tol so bul nondul ya sini kali mau ndolo mundo mai palangi dongai lebe talono kina mai palangi na wa kolon da mundo na kumunu kina mundo sini kali mau ndolo kita usah vital no chiko ibiti kita usah na vitu chin kali maundolo o mundo mai palang chin kali maundolo na isongon todo ka tol sanga bulondolo garani na kita te kina tar ni hol ni lotu mena ko wakada to komanda san na wasi ni soli kwa salewana komiti ka wambau tenin do sa kila chiko mai palangi na wasi ni solia au saya to komanda yasan sabi na valibu kata na barong chu mai na buni ko kla ni sama tatsar chu ko na USA ni soli ko ya tolu sanga bul na undol ya na quotation e rusang bul ko tolu na undol ya na isaw ni aya kena saw ni matai san nabuna kita umbita daga kina tolu sanga bul undol na isaw wala nga ni aya na material e rusang bul ko tolu undol e da wil chu kina so ni kina kawaya ya kina koro e saw ni matai kina sotala ka e na numi menangarabikin ay isaw wala chunga bakada ni aya na material cost e rusang bul ko tolu undol
Yana buna kita takete kina nan tol sangu. Merraw ni nakapati kina iso ni matai kina sotala ka iso ni lori bonto ni lori bonto ni ayai na wanga kina sotala. Na boleh sana. Toka. Kena balik. O klabi kata na barong tiu mai ke baka indana lo matar taka na ken wasu sei se la kambang mai wakada. Na mata ni fika na tulso bulun dulu sa matal tu kidan torang chemen. Proso bulu ko tulun dulu na isau ni aya bitu na undulu. Kasangka itoka me viri toka indala na daki menarawa ningai tabu so mai. Na sau ge matai kapaka talanga kina na sau ni ken na vale levi na yaya ena wanga nga nindo ni uso yaya karasa sokotingo ena vibula o klan la na franchise kala ko taltinga na wanga vi usa na vibula karando so mi pasindi tikina na leo ni bono ya sabna kaya kaya tigo nom ni taro sika ka na kato bakang bulang mentanga mai bakang bulu tiga ni kero na kakamura gitu kaya na muli talanoa ena kene karo ni episode ena bongi binakani ko nanda bulangi rato sefa na korbo tudanga chairman ni molebu Seventh Day Adventist Committee suba ngoy dona committee tayu begitu ngai suba kartu itu ngane kana committee mena kor karandu be kani ka bibo sagi sarba kalebu ene kana sangai mendo tarai dak non rebul bakal na lew ni lotu ni ka bitin lesu ko romai ena korni daka ka kina ena kena taun da ko ni korni daka ya bakal bultu mendangani ya torga chairman lewe rasa sartu mengo ngoni molebu awre di sartu mengo pacit tenggar sena ulmutua matai ka sabnada Michel Humberta ngo orni kai ke ngo ko ran ngule ni seventh school en lo muni olo saranga ngo na wolo ko sanga itu ko metare da kongo o klab kenda na ngoni muliu enta tu en vese viti en vese burubura kanda bo lo duru na wolongo o klan na wolongo sanga talanga ni wasetu no lut do ngoni lutu isle lutu no kabitu enta do mai vi duru makitu en ngoni seventh school ngoni singa tabni bulangi ni ndo chunga na koro enta chukukina ni da kana polo tu ni lotu ni chikina se lotu ni bula bou e dan do la to ni polo tu na ngoni ni muli ena vi to ko ni tunga kena vi kani vi musiti etu ena lomni no to korsa io vi kana na paron ti bena buni ko sa da rongo tu na kadin vi sureti ena soli dondo linga kena sanga imi tarai da kena wolo ngo me baka utu ni tiko ya sa tiko na matenifika itu ranga cheme ra mandanga ni komputer baka da tok ngavir na paron ti mai se nango na tapa mbeka ndo sana numa mena so komunikina na tolu so bulu non dulu sene yau ko sa kambura kiti ko vira na lewni koro na kakambura kana buni ko turanga chairman tandole tuga la ko tuga na page ni mo lebu media team la ko tunga na bata ni page ni lotu ni koro kala ko tunga na page ma UK no to ndan yo batalanga na mo lebu Australia hub kapakina ena page ni koro na futuristic mo lebu page kembal bale ena lebu sarna sasar tu mena buni kuwa ena rawa ner na tarong tigo se tigini singa dapa ndo sana no mena leni committee mena tarakina se me buso tiaw mena daka kina ndo linga sene solika kina kumuni ni tolu sanga bulu na ndo na boleh besar na sarato ndambe bata na leni committee rato sabi talanoa rato sabo tutu rato sandu bata kina sa tong biuta chiko enen do aching ni singa me ketana soliki to sando ba tambe chiki ni singa ni soli ne katol sanga bulu ni singa ni vula ko chu ni vula saranga satu yang mata iketa ai keros sanga katol sanga bulu ni singa obong bauta singa lutu lebu chung bakaya re na pala chung bak na uche bo singa lebu na via ono baka kalok na kaya bi mena bala chikina beta tausuli yang nangkara bicunga ina bata yai bikemunu abakar rongo chuma ika kemunu sa yalo lebu nu sabia soli la komaya soli na empaisa na maikes rto sana tu bakar chuko komiti merto sani dengo machi ko munu soli bombo tambaka sana chigni singa ko ya rto sana no mona komiti mena bala kinawe tausuli naka sa sabe na ba lebsar o klani sana matata ya keba ka toka do mu telefoni ranyo ngole sara kina mu reminder to no kana no mu bulu ka ni reminder sire no mu kalenda banga rasar na ka tulu songa bulu ni bulu ko chune tambaga na bulu ka ni ka tulu songa bulu eta to lo maindo na reminder na soli ni olo ni lotu ni ka bitu lesu ko romai
ena no to korsa binaka mai mole we kada varro tu mai vesa viti vesa burubura ke pa kauna wili ke pa madawa e vi vo sarto ngavi kendango roto ni lima se ona na madawa sen dona bulo pa kadava me kono pa karato mai kina so na sende la lai we kada na chiku mai viti ena ngai mbiti ke ani ena vata ni page ni molebu na ve ngada so sene ve tuku matelala so ni no mundondo linga vakadava empaisa se mai kes sen account dava mo na soli mai kenene simbero ya simbero dan ngai tostale no de vital noa o klein sena totol sa chunto bu kedini ngauna den da umaka men domo no de leka men da sarra manda na nona vaka saka na marama linga mangosa o Samantha wipi tausere en nona vaka tango weekend endoni wale ni kena sangar na mbaingani ge lako togi loma e sona kena vaka mboi tali tagisara. Bula vinaka, and welcome back to another episode of Healthy Home Cooking. In today's episode, we'll be making steamed eggplant in garlic sauce. First, you will need 1 heap of eggplant. Cut this in halves. Place it in a steamer and let that steam for at least 7 to 10 minutes. While we wait for the eggplant to cook, we'll prepare the garlic sauce. And for this, we'll finely chop up 5 to 7 garlic pieces. We'll also chop up some stalk of green onions and red chilies. Add 3 tablespoons of vegetarian oyster sauce, 1 tablespoon of honey, 1 tablespoon of apple cider vinegar, 1 teaspoon sesame seed, 1 tablespoon sesame oil, and give that a good mix. In a pan, heat 2 tablespoons of olive oil. Pour hot oil on the garlic sauce and give it a good mix. Place steamed eggplant on a plate and pour the garlic sauce over. This recipe is so easy and flavorful and can be enjoyed with hot rice. Enjoy! Yes, sabenaka. Aukla ni nando makame nando en rabo tiko nonda bula, se nonda tiko bula, eba kari nonda bula, esa rui kambi bisar, kaya kan to matiu sita tiko mbada, en na buna, mesaka ni tau doko, se mo doko na sa ronda vingarabi, en nandua na singa. Yes, sabenaka, tiko talang ob tiko nonda bulangi, kada baka binaka ni sulit tiko nonda ngona, meran mi wasevi kanda ni tuba, nonda tuba so kumun labo, na ikumu ni lutu ni kabitu ni lusu roma yana kena sanga imitare dake na wolo ni kor osotia una wolo ni lutu ni kabitu yana wolo ni kor bika dara baru mai sa repair wuti baka bina kasar tungango already ni saratali tigu na kena marama arada tigu na kena songor la sulit tigu non rai dodo bika kata na marama abinga rabi tigu me bono sa baka bina katigani wira na kamu na lubi mo lebe ne vesa viti abaka ne vesa burubura ena nomuni linga kau tiko ena kena baka yau taki kena sama baka binaka tiko na yau ni koro karatu ena loma ni nonda tua korsau baka turang ya sabinaka nonda bulang ena bugni kuwa den daw maka mendana rongo telemande ni e bida na kurni talanoa linga bugni kena sangai tiko me rotora wata no to project ena mbakingo katol so buli tune tolu sanga bulu na untolu ena sa rongo tiko sa wasetiko mai
na turanga chairman Ratu Sefna e Korbau ni komiti ni lutu ni kabitu e suwa. Ia benar ka bakambul tutum tangan na mulip talano biar na sasar tikumai ora dengan kisah tikumai ona mere ni kiso labi ni etiko lendo randong so bakambul tugen na mulip talano e na bongi bunani ko puno ta bos sema tikumai kina un kera un wita kan ni na sema tikani bitaki kemuni na mbia ulibu ngo kana ra uni bigo bigo ngeti tiko na bio se kira ta kabutikani e na bongi bunani ko turanga chemen o klani sana tobe kendaru toltunga ngauna ndombe kana no muni kati ni bisureti wira na ngonni moliu lotu ni gabitu ka kena wira na lewni korta le kara lewni lotu ni wasele se lewni lotu giringiri ena bugni kwa ena bugna mu bisureti ena kana sanga imisoko muni na yawongo ene ka tolu sanga bulisi ngani bulu tune ya ena bula saranga mayongo na boleh besar sana ukilani ndo akale ya tandau komunisili ni kita na bina kata pokale bo bisureti ena bukun roto komiti kangarabu kwa abenga rabiai au sangu suiki tu ne meu sureti ke muni yantun do sar sema cikumai bukarorong cikumai ena bata ni bingkar rabinda kai bin kwa kina tau sulia sana vingo mi sana boga bina kata kisar tu bokale e dau kai sar mundo sulia undo me suli cikumai undo lu sebida sanga bulo undo endo akale lendo sulia mai meanga kina bingkar rabiai sana boga bina kata ke bokale au sabe sureti juga ni kina sebina sai burra sebina sana kucukin na ker sala juga ni bertona na bukun rotono komiti keran tatau suli mai melraki yang kina taka yang obia kuria talga ke boka endo abono ke tabia suli kina weta sili ni menayanga boka liu karena kau tatanga mai kalunga tabikat ya sananga me kita suli meanga kina taka ni kalung utoro cikina ngone benakai meu bisurit juga ni kina nomon ni tau sana boka bina taki boka lebu sana jingomi tal sunga boka lebu sana meu kuria walanga erto sa ciko talanga na rotona building committee ka rotona jingomo ciko na nomoni soli na nomoni yau mertona taka sa ciko talanga erto sandingi teki weche na building committee ka rotona garaba liu tekina ciko na komanda ni Matei Balu Iwai, komanda Humphrey Tawake, wakakina be chowili na iula watake Ilomani. Orto ya orto sana garaba na kame baleta na vale na nomuni soli sana rao nomuni soli sana soli virto orto sana garaba na kiana tar na vale na kiana boli na yaya ni vale kiana kau na yaya ni vale na wanga me adu kina koro kodi ana le tarra vale ona isau orto na building committee asa na orto itai kau boga bina kachukina ta sana na kai bini ko kau boga ni tuku kau sa boga tekina chuben sana rei matata sana senga talembeki ni ndo alma tartar kawale banga sana bala susulunga boga libu sar kina no mulo menitanga boga libu mesul sana vingo michu kana ale boga binak na boga libu san bina libu turanga chairman Ratu Sefna Korbu na bibara ramataki na vi sureti ken vi ungeti ken taraida ke indo na yau ongo na wolo ni lotu ni kabitu ni lesu Roma lo menentu korsa bunaka mai moli weekend na bakar romantik mai moli bu UK klan ningo sa ngai matakele cukup bikin do sa bisuret cukai weekend to na lubi lotu kapaka kin lubi moli buraramba boli kambulo kapaka kin bikin bir na vaso sa bisuret cukai na moli butalano kapaka kin bikin na sa ini mati tu mai yang lo muni korsa gu moli bisuret ngo sa non da kersar pito tokani vakanra semba biokani kapaka ni sa rongo na kai na buni ko o bombo ni katul sa buni chune enando na kai bunaka nanda mai sota nanda mai vio sitaka nanonda yau ani kana sanga mitaraida ke Indonesia umbimbi pina bole butura ka chem na kai ni bisurite ya bombo ni rongo tu mengo ran lewi ngon ni mulebu e Australia
New Zealand, Amerika, bakakina may nabuno ang gali baka Europe, bakambota ni sa baka nito ni muli uchi mo Ukraine, bakakina nabuno wa Rusia, kena bi buno todo kang gali tu, nabuno kapakotoka itu na buro-burongo, rawo ni todo linga mai, ni katulus sa bulu ni tune. Iyo sa total tungan na baka bibinakan lebu ni sa kauda kan nabi sa kiyongko bos ni kor ka rambe kan ni bawah rambe takina total tumba kan nan lutu itabi na lin lutu waisele viti kerutuma sulyongko na boleh besar san kaya uang karena bawa ketampak itu nga kami beleta wetu tu hol ina ona ilak leon ilak ko ni kina koro usa daw yado ni kina gubaingan usang karena nga ona karena bia wetu tu soli lutin ka bitu ile sukor ko mai ina kami beleta na ko ona le dura ni kina koro sa daw yado bia utaleni kina na baingan ya kena boleh besar na boleh bukan saya terangkan kena komite korang lebih karabi mesamaten na bia kanya au klatu mbakania sa bisa kita gitiko en lomo ni tu komite ni koro kardo bambota ni sartu na lomo sul taltunga na len lotu na wesele viti kertuma aber kenan gasin lotu mera na bi do tara na reflection sul bambota ke baka do na numa ni ortonan tondo linga tigo motonan dolava na soli ni olongo na len lotu wesele viti kertuma karaba tiko na koro kapaka kina na kena vio ka ndaram besar viti wa kena bisa buru kasaba binatu kina na mole media team bamboto ni tikini tuku ya rawa ni bagandi taka na buni ko ni sa bagandi takitiko ni nando taltunga na village ni solar to reving karabi kina na auto nando linga mai kina lin notu isle bina bole bi kana paron chuma na buni ko kapka ndu itu no taro sila mutar taro na ngono ndabi talanoa kaya kaya ndo na numa me taronga ora ni sati ko na taro ya ndo mbeka endo la bona sule ko motu ni sa so motu na taro ya kito talamba ka tiro na taro ni taro mai ngono botongo bola tan turanga na cheme no ko turanga wo sosar endo kuni elo ni dilio na ngauna endo ngalalkina ka bab na ka bole turanga cheme ni rani usuli na ngauna embo mai anga datu na mule mi de tim muni mai wasea na ituku ni soli ni olo no tu lomo ni lutu ni kabitu lomo ni mbai lutu ni kabitu ni sokoro ma weekend na sasar tu mai laut tu mo ndo songota na soli au sama ni torraw sinan si ndo na songota na soli yo bambauta nangai do ba kana matata kaya baka iniklatu ba torra cheman ndo ba kay songota na soli na boleh besar san wasota bi kem do taro chumbe ketua da utara boleh lah ya andola kena songa ni suli kitu bitala nonga na tonto linga mai na suli ya ni taro chuma ya membalet andola kena songa ni suli inangono matangai sesang chuni samatar jarere na rato ngai i bital no talen baka komiti me ngai lauren dua ya ke baka sana mani lauren dua ngai lesu talen ni bikim ni ona itu na boleh turang chaman ni bandi tako rega ni sato ko ndo em bole sa ndo na bimbulum bule sa te butu na buni ko na bimbulum bule turang chaman no o na bole bi ko na paro tu mai na mule butala no ni rawo ni sa te bu me sa salava na wura nave kenan ra na yalo ni soli ka ka ta klabi na tu na yalo ni kay mur na mumaki la ko malangaso pinabole bi ko na paro tu mai na buni ko pinabole bu na bimbulum bule tu ko mai pinabole bu na yalo ni kay muli bu bambauta ni na yado mai na teknisi ngoya ne ka tolu sanga bul ni siga me bakanga no da soli kana bagsawoti na low rate aleka no da yalo dina yalo tangane yalo marama yalo turanga ni be ngone tambo sokani ni korsa umulebu era sudu bakandra ngali bako biokani irna kena paso ka kini irna sem bakawati ani loma nonto korsa pinabole bi kana paro tingo mai au na numa ni na rai
ndo makamen ndo mbaka na nomuni vosa ni tatau se vosa tala mbaka ni pembole ya uklan ni kemni sa pembole utiko se ndo tala manda na raun ni kadi ena mbongi ni kuwa toranga chemeni uklan ni lebu saranga suku chumi ngona takadaka so saranga sama utiko mengona bia uliva so mbaka ratiko non ramotoka so era rei dami tu mbaka nomuni tolili se mbasi se motoka da mbaka ngasi so mbaka ratombo litu ngoni salebu karaba rongo tiko na kakamura kana buni kuwa karada lata mbaka no bisuri chito manda den to maka men do tala manda no muni kadi birna ba rongo tiko mai ena mole butala noa ena vata ono era tu kambura kitiko ni tuku na buni kuwa ena mole page ena futuristic mole Australia hub mole UK hub na mole media team page kawakakina ena muli 7 Day Adventist page. Total mata namuni kan ni bisureti to nga chairman Ratu Sefana e Corvo. Na wali besar san bisureti sana lagu tungan. Libu ngani ngone suli mai libu talingani ngone na lagu chini kina bisureti. Kir ke bukai kusangai rongoda. Ina ngondaya ke kusangai rongoda ni kir ni bisureti ni suli. Usa kir usa ko mamas. Korto mena kor Porto sabi na kata seranga menturi na to hol. Ia nanduri boka to tolo ke bokai. No rongo la ka ni be surechai. No santon to linga mai. No to linga mai boka liv. Merra ni leitar boka to tolo. A hol mai na kor. To sabi talno chuko komiti. To tolo ngani ado mai munusuli. To tolo talenga ni ona sana la ko daki nduri daki. A hol mai na kor ka usana boka bauta. Di sanandua wonu arere bina kan isa nanduri da ketale ala tahol ni lotu mena kor wakando tale usa pisuritiani ker malum ala ko chugani bertonda komiti ni tarbal ni hol tatar bagali bugina munutanga sulia mai bagali bo munusuli bina bagali san Bina sar valeu. Yo kada na parang mai na bisureti sa ngole ni baka robi kada na buni ko kada na dalata na keni matai o bambotu na loti kada na keni kerwa ye ke ka dalata na keni kerwa waraka na keni katulu ena kada virtal ngani ena mona liba ni mole bu media team page na page ni ya kor kana ya bitu keni kina na be ya vata lango so se na bin rauni bebe so se na keni tuku ni beba mbola tangani se pertanya na flyers se posters mena vana numi kan tikani ni ka tulu sa vuli chinengo me ka kun la kosibiti ko na tikini singongo ka kong gai tu mo kong gai raida liu stali tu ni asaka ni ko ambon tontolinga ena isuli ni kana sanga imita raida ke na ol ni ko sabi na bale bi ndo ndo bulangi babu na bale bi kana na sema tumai ena mbongi binanga ni kuwa sa baka bini binanga tikani na mole bi media team bi kenda sara viti pakile na pia sai burra kanta sema tumai na mbongi ni kuwa kanta na baka din takatiko na biwasi sa baka din bulo ko malangi ena bisureti sa mai baka ndia takitiko weekend ena buni ko bina bale butura chairman Ratu Sefana Corvo na numuni bili taki mangosa ena Roma ni komite ngo karawni ndo lakota kami kina na baka nanu ongo mekena taraida ke endo na yau ni lutu ka baka mbimbi ngo talanga endo na yau talanga ni no to korsau lomani pabina talanga virtu na leuni komite uklan virtu na klair tu tiko kartu daka tiko en lomani nomu songo o bombo tara ni tadonga ngau ni nebina kata muni na baka binaka bir na lewi ni nomu do komite korsara dautiko tere na parmo tiko na buni ko ndo maka menen do manda nomu baka binaka vir na sa do linga tiko mai en la borongo de ni sawa seti ko mai liu na nomu do ro no ndo then ndo maka menen do manda nomu ni baka binaka sa do linga tiko mai ya de bambo to ni rene ko mona pa bibina ko ya enangay se do chubangan lingan non ratang nangay lako na pa bibina ko sa rin raw lako ruro sa daga se ba bitro ka chem no muningo na wale usar san kanji na todo kaya ubi boka bibina kay na matay ni soli vera todo ko na dondolinga na soli na matay ni soli ko may raw kina ro ndulu boka dada au sa boka bibina sar wale ena bugni solia meu baka wasia wala talamantanga baka lai ni
ena be wito sota na sa manding taki na komiti ni mengaraba na bengarabi ay sa manding taki kina do tunguan yang menandabi tal song-songolo tu liu chiko ene song-songolo terewanga me sanandau niau chiko ni weta komunisilin sa bi kandai kisar chiko watu tol wakia kera ni narawata endu na account merau ni lei i dhurukina weta silini kata sa komuna chiko kau bautak ni nanduam banga ngom na leka mai satu yang mati kata sana rauni na yadho ni kinabi kimnu namba ni account nambange kimni sa rauni ibaga dhuri labo mai kina kito sasanga sar cukup bakau ko baka totol merani na bakau yani bi kimnu orang watangani saliu sar cukup ya lo lebu cukup sa biasoli cukup mai gai senga cukup account namba ya sana boleh kami na bakau yani warakina yang gaya deh. Kau usah tahu kina ngone mu buka bina sar boleh pesan ina soli sa buka dari rawatiko. Bina boleh pesan. Nasar bali po klabi tulangan na kausa nga nanu to may ngo vikata na bi song ni ngon ni mo lebu ena bi sai burbura. O klano di song ay tu ena kena lawa ni kena vivi kata tu bina kata mendo ngole ni bola ni kerkere ena buku ni bi sokomuni ya ba ngo. Yo kemakani bina kata na itugu-tugu motel ini ku ni vakatartutu muni vitar tarmai batake na mo lebu media team se batake yaw se batake tu na kena committee na ngono turang na chemeni ni songo ni lotu ni kabitu esuba kaya maka endrende no munitarai ko ni rentare o mai na raw ni semati kem rawata rona komiti na bun kena sanga iso na kabaga uklani na tiko so na ngandreso be bakanda rongoda na bi hab batanga Australian bi nakati na ibola bata ongo na boli kerkere mela ko mai bet meredi mai baka mo kona taka na vi ngandreso itu mereni marrikina na lawa se na vi kaiso ya bau da intono songo ena kunua ena matin tutani erendu itu kina ya sabi na kananga una sa tubo kero tol sartiko sa nangon mi kero ba mo telen kina anu mundi bagiti ko ne katulu songo buni chine sai kona tikini singa ena num kalenda yuringa sarto ke baka toko ngore lalanga ndo sarto na kena peni to sia to dona ori sin dona circle ndo to na kena highlight ndo na kena itonga binanga sara soli ni olo ni lotu ni kabitu kaya maka unga imbito kina na amount ni soli sa nga iwo si bisara pina wale bika na tigi balangi sa ngole tuke na bisreti weekend baka bimbi bika na tuke na bi korni taka taka so kaya maka so ko nikla esakine do bir na tugu tugongo den daw maka muni bitar tarabira ena mon libu sini baka to biko da link ni live stream ngo ena boge binani ko to daga chemen malo baka libu sara no muni sema mai ena episode 3 ni molli butalano puna wale pun bisnila muni ngona ka sa visure start juga na muli butal no kla ni antara nama juga mai ena episode 2 me ngole mai kina na kapitani ni Fijiana Ndrua na episode 3 ngo ena tigo kina na kapitani ni Fijiana Ndrua kana mai talno tigo weekend ena ilaw lako ni kena sangai merawati na dodobi ni Fijiana Ndrua Super W Trophy. Kapitani bitila tawake kana may sama tigo tigi kada enang buong ni lutu lebu saranga mayonggo. Pinabalebu na sama tigo may nabuni ko sa baka pilim na tigo na muli tarano. Pinabalebu na sama tigo may orden sa kay sama tigo may o Jason Corbo may Scofield malo balebu bara pinabalebu na dobi tokod. Nabalebu na dobi tokod pinakabukang bauta insa na tubo karawyan mintalinga ganga linga kuku ani kinasangay mitaray dake na iyaw ni Corbo. Salote po sa bakang duwa pinabalebu. Nga mo may tabal salote, sar may Sydney, o bakang bota ni goyer na ngon ni muli bundi na karandaw tu bakaraw. Hindi nga kita nga, kaya din kina na koro, na kaya na komite na pa nga, erandaw dondoling may kil. Pinabalebu kita na bakaroon tigo may, abang bulto nga di Venice, sera na tawak, may domain sa bakang bulto kayo na muli butalanoa, ang bongi, pinaka ni ko. Tabal chochi, tawake, mala, may Blacktown o clan ni tigo bakata kay Central Coast, sa bakang bulto kayo na muli butalanoa, ang bongi ko. Daniel, tawake, muli pinaka may sista, Lida, Kurimbola, pinakabalebu na siya matigumay, ang bongi na ni ko. Chone tau share may Melbourne, mamraw chone,
wale unasema tu uklani sana tu kwa buninda kadaka ndo kadaka mbongi wale munra unasema tu mena mbuni kwa salama tu kaina mule utalno to asemi tama imia mai melambasa wale unasema tu mena mbuni kwa na mule utalno kaya kawi ko indo asema tu mai na pata talembe so au sa ni ready tu na damu sa ba bilbina tu kaina mule utalno ena no muni sama tu mai ena mbongi binake ni kwa ime bakanga ne kene borau ena ngau no katarava Mantana kay virungo din tomo talikina ni sa temo de kotomanda. Nakulew.